U povodu Dana planete Zemlje realizovana je velika ekološka akcija pod nazivom Čist okoliš, čista savjest u 12 mjesnih zajednica. Domaćin prve zajedničke akcije bila je mjesna zajednica Doborovci, čiju je organizaciju preuzelo Udruženje građana Emanet Doborovci. Obilježavanje Dana planete Zemlje nastalo je kao odgovor na sve veća zagađenja okoliša u Sjedinjenim državama, a potaknuto je i velikom ekološkom katastrofom izlijevanjem nafte u Santa Barbari 1969. godine. Nažalost, u Bosni i Hercegovini je svijest o očuvanju prirode na niskim granama. S tim u vezi, u povodu Dana planete Zemlje na području Gračanice i Gradačca realizovana je akcija čišćenja okoliša uz angažman oko 400 volontera, te je prikupljeno približno 500 vreća različitog otpada. Domaćinovi prve akcije bilo je Udruženje građana Emanet. Posebno me raduje vidjeti koliko je djece danas bilo uključeno, jer znamo da kad djeca od malih nogu uče o prirodi i brizi za okoliš, tada gradimo bolju budućnost. Nakon završetka terenskog dijela akcije u Doborovcima je na poligonu malih sportova upriličeno zajedničko druženje i okupljanje učesnika iz svih mjesnih zajednica. Gradonačelnik Sadmir Džebo zahvalio je organizatorima i volonterima na izuzetnom doprinosu u očuvanju životne sredine. Vjerujte, svaka vam čast svima, evo, pogotovo djeca tu kojih je najveći broj. Ja sam usputno od dolaska ovamo iz svoje mjesne zajednice, prolazak poprilično veliki broj onih vreća crnih pored puta, što je u biti znak da ste vi danas nažalost imali jako puno posla. Sve pohvale zaista organizatorima, evo i današnjim domaćinom mjesnoj zajednici Doborovcima, koji su okupile okolne mjesne zajednice i na ovoj ideji da se ovdje danas svi nakon ove radne akcije okupite, da se malo podružite, da se malo počastite sa ovim nekakvim što su oni pripremili, piće i jelo. Ovu akciju podržao je i profesor Muhamed Omerović, te je u ime Eko Zelenih uručio organizatorima i pojedincima prigodna priznanja. Ja želim da čestitam Udruženju Emanet i lokalnim zajednicama, školskoj omladini i svim drugim na ovoj veoma važnoj ekološkoj akciji koja će doprinijeti prije svega zaštiti naših hidrosustava, ali i općenito zaštiti prirode kada je u pitanju upravo sklanjanje, odnosno branje krutog i miješanog otpada. Ovo je za svaku pohvalu i smatram da ste jedina općina, odnosno udruženje koje je ovako organiziralo veoma važnu i korisnu humanu ekološku akciju zbrinjavanja krutog i miješanog otpada na našem području. A evo što su i sami učesnici akcije kazali. Udruženje Emanet, Džema, Doborovci, mjesna zajednica Doborovci, osnovna škola, kulturno-umjetničko društvo, svi smo se digli na noge da držimo čistu okolinu od Gračanice do Gradačca. Evo danas smo isto imali uspješnu akciju, sada smo evo pri kraju, vidite i sami, dosta omladine ima i zahvalio bi se svima koji su učestvovali. Trudimo se stvarno i mislimo da će ovi koji bacaju smeće, mislimo da će doći do sebe i da će konačno početi smeće odlagati gdje treba. Naša mjesna zajednica Piskavica isto odlučila da pridruži akciji i da učinimo našu okolinu i okolinu grada Gračanice ljepšom. Smeća, malo ovdje sam sišao, eto, malo da uđem ako ima kojeg otpada pa da pokupimo, da iznesemo. Cilj nam da što bolje očistimo okoliš i to je to uglavnom. Dan planete Zemlje se obilježava svake godine 22. aprila sa ciljem jačanja ljudskih svijesti o očuvanju okoliša. Kako iz udruženja Emanet poručuju, cilj ove akcije je da kroz zajednički rad podignu i obogate kolektivnu svijest, pokažu da smo svi mi kao članovi društva ključni pokretači potrebnih promjena.